Sembut mitrang ba kajela ba prestun tensong beripe ya tanat peludi ula ong baka soka kan khot tenda no sian hari ni kita ya bansawan bansina pen bah syu ya kesurok na tengar syadu sora ya kan yu ba prestun ula ong habakren ha kajingilang ka NPP nang ta banyalap ya ukeltong MP jongka Dr. Dia nong lai hasai sopen sora haksgi toding ba prestun ong baka jingmang pisa ya kani ka surok kalong spa krul bat kani kan nang kring syu ya kini wanka syakatany sora kaba de paul pa ulong ba katenda hol kani yung sakot no sien hangni tayo bansawan ula kentu igi kon sama bakin sim kabu ya skim sokar bante ya homestay ban pdiang ya kini wankai bansa kanang ba kini yo mento syu nakakam cingokai i bon ba kajing kedaukti kamtam yangi ka parti NPP kabomlong syu ban yakren i kongres labatai bahas maka social media badon kibreu kiru rangba kiru don burom kilong keme kilong kpa kibat teng teng kijio thu khana yanga bangib sotanat syu ban page mobile kadai kajing sisa bat kane kadang jia tang khandiat snem la de pipet ba la de ngiken mau le sengi pai sikin ni snem ke bala legno tang khandiat snem ki jia kine ke ki bang ngaru ngai mdei ban ong bangam sultanat amar basak kawang yalade mlele ngila reben gasni pin ya kruit kadono ngatram suwe tang batang kowe ka bangating yo nga pensngau si iublay katakin ka bangating hanay las krusti prabreu niya ong kumno ngi badon hakasyuki kakamram jonga kaba ublay ujet ban pensyong yang hakane kasyuki kaba mentah kabanga ang nut kolong bangade ban le ya kabadei batru ban ai ya ka jing syakri ka bapura na kabenta kabit kabiang jong ki pajba ka jela megalaya itang jong ka NPP hanrei unlong UMP jong barok ki political party balay ngalit on long MP jong barok ki political party namar barok ki political party ruk ngangay skem ki kwa iya ka jingkela bat ki kwa iya ka sur bakan her hangtay hapok Delhi hapok ka Dorbarba Lok Sabha kadekata ka jing angnut jongi ki pajba barok ngau ba namar kata ya pensapriang lem ya kani ka kubor ngada kerpat rit kilong keme kilong pa ki kon samla ngau ba ya pensai lem ya kilok ki jor ki bahayeng ki basem na ya keren parti menta hande ngi keren baik na ka bentaban dau ban ngeu ka jaj benreu ka jongi kala de kapor ba uneu reurang ba unlek ban rung hakate ke Dorbarba bat ru unlok kumbang oipi usimpa usim song jong ka jaj benriu bat ka jela jongi barok kawe koble yapi syajang umtanga kerpat yapi ki long keme ki long pa ki kon samna to daya husiar bahaya kani husiar bahaya kani kumbang ala ong teng barok ki parti ki babha sudah ngam kondem ngam keno ya ka parti ka bakum no namar barok ngam next scam haka constitution jongki haka objective jongki ki political parties ki badon ham Meghalaya lani hapo India brokaway ki dei ki babha sudah kajimbut ka babha sudah tang bangi habbo jikeli bah tang ke parti ne bah beriu bro bah tang ke parti le no
da kebuburom ngatrangi kan mau bha ha u arhajar khatlai wan ka AAP ka tuka up hang te ya deli borok layap be lut arhajar khatsan yo absolute majority arhajar arpau yo absolute majority arhajar arpusan jalenti ja geleti ka kertek ndo syu ya kata sebisar mapi sabisar nabi kabangakwa ban kerpat rit hakmat jompi pilamat yang imenta prasnet ngila persyang ban syakri ban ai ke babhatam yaki paik ba jom ke jela megela bisyar mapi laka komtrekam jongi pi ke babyang ne ke bombyang bisyar mapiki ba namar ngab don hok mga banong bangaw babiang ngam don hok mga banong baday tang ke partijo nga kababiang hanray bisyar ko ba bae idey ne embansanya ne idey ne bansanya ngadnya tu ya pi Dr. DRL nong lai ubreu ubadon haka position hakmat do hangte ya nehu wat kinong hikai haskul ba nehu hangte an larung haka kamra jong iki ong kusar hanehu ban ong sar kabamut dei ya kibreu kiba pilas utu menjudon ba ong sar kelumar namar belai karang ke position kapelong bawat para PhD ro Maria rung hakamra i Dr. DRL long lai kosar tengannya tu ya pi tang ba pintip ni bat ka sorkar jongi bat uneu rambang ilai atrekam labon bostem Bodsnem nilai trekam. Hakibabon kiliang kamtam hakabaya day. Bat ka education. Namar uneu the way naki professor. Uba pelut por bat sengib. Bat mit. Ban kentiu ya kapule gedangli. Haka jelame kela. Udon haka komiti. House nem arhajar kat prakat kendai ubangi tahu ya kata ke komiti ke bekerpang bandraf ya ka education policy udah uneu orang ba badon na kata bat hadin tang kendias nem kila submit ya ke report bat ni pentrekam ya kan ni ke polisi day lembak ke jabing jong uni orang bak bat ki katu kan ngut kireu pro jabing jing persko tu bakla let se kap tam ni hanok gendong ni syuko ngu kli ben ni syang ngej ben ngas ei teng teng ni kenong rep hanok gendong madep bam jasngi madep di duma syong pe i mobile andi keren utu bro jing saudai bat kata ke jing saudai kangam hadu ke jabing anda pi persyai kum no rum so tu syu kasukut be kum ta dai nakat ka daw bungo oge pi hakabak hadu ka ba mayo aple police station ban FIR kata ka bangakwa ban ong dengan syong ban penkut ya kane ka campaign da ka banga kerpat rit ya pi sai sisen pat kan maulem ko kipat ba nong syong snong jong ka site sopen kilong keme kilong kapa ki kon samla jong ka konsensi shela barokowe jong ka sora barokowe jong ka dengan tangan barokowe sngau bahase ai ka jingkersan hakan ne kapor ya u Dr. DRL nong lai bau yo ya ka jing job ka badon burong bat lada u job ka kamram jong u neururang ba
Kalong ban budin yakidiman jongi. Yakidiman jogi pajba jong ke jela ke jongi. Piong yak ILP. Piong yak ka kernet ke bapra. Ban penrung ka konstitusi jo India yak aktien jongi. Nang ta kiwei ru kikam. Kibiadei bat ki development. Kibangi ngihap ban mare sa Delhi berbor. Ban lej bodin nakaway ka ministry sa kaway pat ka ministry. Une urang ba ladaw job. Undai uta. Uban ya trei rengkat bat ngi kasorkar jela. Ban pen urlong ya kijing angnut. Jong ki pajba kajela mekla jongi parokawai. Yaki kon samla yaki kemeki kepa. Sengau bah. Kitu kibadon jingmut. Lej syaka office. Hantai hapo. Shillong. Jong ka tourism. Kin batai benia ya pi. Kenang ba pinyo. Ya kan deke jing mentoy. Bada ba piyo ya kan deke jing mentoy. Kan longru ka jing mentoy. Ya ki tourist. Kibatuj syaka deke jaka. Om duna ya kalai hajar ngut. Shisngi. Tenrei bun ke bawan ruing. Kejingwan ruing jongki kadau kolong namar bombiang. Kajakasa. Duna kajakasa. Dengan kerpat ia pi. Kikun samla baik hamtam. Ke balanang ke belastan. Sengau bahaban sim ya kadega kabus ksiar. Kabaka sorkar. Katurwa. Kabedei batka area sora. Ka site shopen. Bat kane ke area baru kawai kade na kawai na ke area. Ke bangat rai ngila ban ong. Hakin ne kisnem ke bandangwan syusyu. Kinang kiu artet. Ban kamay. Ban imja. Lengba ka jingtu jong gitorest. Mensisngi ngayat nang ne. Meninruk ngahwan nang ne. Bat menta kasngiruk ngayat nang ne. Ngayo ya kajing bon ki pajba ki tores ki batuy siya kaneka area ka bomlong syuk banyak ren. Bat nga imat ki homestay ki mi'man ka benay. Namar ba imat kajaka syong kajaka sa jong ki tores. I kumbangi dang dunabot. Hakaneka area ka jong pi. Piday nakatagadaw bangi nakasorkar ngi penmi iya katuka program kerepang. Bangi penslur ya ki kon samla kamtame. Bakin seng ya ki homestay ke joki da ka bangi ai 90% ka subsidi bat lai 10% ka loan. Ngenyo ana kabukum kata ka kabukum siya. Menta kamtam ngilapen suk syuk ya kadega sistem. Mensua hablet sa DIC. Hablet lembak industries department banyo ya kadega jingarap. Menta ngilapen lengkot syuk ya kata ka sistem. Bat kalong bangi penkut bet ya ki application jong pi hapo tourism department. Mendai syuk ban mare siya katukan ni siya kaway pat ko office nakadiang siya kamon. Ni ay bet da kabangi penbit penbiang napo tourism, napo Directorate of Tourism. Bapin apply ya kanika homestay. Ar kamra, lai kamra. Kanlong gajimentoy yapi. Ya kajaj benreu. Lane ulale ayu. Ya kajelah. Nrei nga ong yapi kita kide ki mati ki bakraw. Ki baulale. Batang kendiat tayo manhakane hap mangir ka sorkar ngihap ia kawan pas haka kabinet ya kata ka ordinance bill nakamtaban pelong ya kaktin kasi bakandai ka official umday syu iktin associate
bahkan longbek ka official language namar bensyadon ita iktin ni baong associate official do ita iktin mi bet tangka official de kajabeng unirang ba bat kakasi atas society barokaway kiba ay jingmot iyangi ke sorkar bat ngayo i hakikan dia singi don kiba perskutu bakla kiong kane bro ka ordinance kade tang ka jing penbe jing sultanat hana kane ka jing pas ka sorkar hapo jilam jong konrad jong prestun de tang bat penbe ju pajba hana tang dep nru benai kala akutno kiong kumta ngaro ngabenjur kata tamangan batai kini habang ngabenjur ngaong ngabenjur namar ba kaanya ka constitution jogeri India kaong haba pipas ya kanoko ka bill but haba u governor ula promulgate lane ula pelong an pinamla ban pelong palat ya kan rubenai te pidon kam badra hapo assembly mangi ngila kenjing ken kan salong ka assembly ka bengi ong kata ka atom session gin pelong hakatayo ka bakadu jo benai August hangtu ngin pelong bat ngin penyap no ya ka keten ordinance ngin ong bet no ka Meghalaya Languages Act katakin te ngasngau ban ong kitu ki perlok ki bab mut ban pensau thu bakla sngau ba sngau thu no no benta bayakane ngin sa regularize ha ubenai August an nangila pelong ya kane ka session ke jongi kabangi hap ban pelong katkum ka riti sensya jongari India sisen henru benai ya katenat pulit haha kasisngi mduna ya ka sauspa sanpa ki FIR keleng saudong jong kejela ki bangi yok pediang bat na kita ki FIR ki babon dei ki FIR syathok bat ki babon ki FIR ki ba one she ki police station ki ong syathok hangno haka social media ngaong ka kata syathok ke social media habangi syak bom lamba ke social media syathok ro so syadon se ke syathok kiong hohit ko badu prestun ni kaman yap ngau balai syathok ke social media na teng kiong playo ana sanlak nreulak tambah piap seo na si ko hajar kajing sko bang ke sutiang seo si po hajar penyo sanlak na idiok mkata mio iking mkata ka kabuksir te de hangta ka ba pengop ia ki bapli bahaka bakadu bon kampen ban ya lek ay ka FIR pi kata te ka ka bangamut ban ay nuksa hang de kalong to kan maulem ba ka social media kadon arbenta kaway kabantay bat kaway pat kaban syet syukur nga iting bah yaki long yeng long sem kaptam ki kun samla bai bat teng i kam sngau tenat i kam sngau bang ban aten ban respon ya ka social media kabayalam sya ka jingjot kabangating gade kata ngakwa banong ya pi kikme kikpa kikun samla sngau bah pikir bahaya kani nabar bahadu menta ka FIR ka patkut man kasngingan itu ipi mendai bang syukren nang ne ban suong ya tu ya ka bamdai re man kasgi ngiyok pediang ya kata ka FIR don kip syathok laisen sausen lo la syathok sisen umhun hakaba arum hun hakaba lai umhun ani ngong kade kam dewan poisno
Pi kata ka banga kwa ban hikay. Tiken mau baha ka social media, mday tangi kalan pisa, ya kay lan ban patskaw to bakla. Kata ka di basir kay. Kabakta iya ka jabeng jong kikun samla. Kabakta iya ka jabeng jong kajat benriku. Ngangas ngaw banong tongin ya husyar baha. Namaryo kayalam siya kajingjot. Kabama nga oy piyo kayalam siya kajingjot.